تکیا او جهک و بشک بسلمانان ذکری لیدکن و مدیحین آینی لیدبیجن و اف تکیای چندین طریقتان بخوفت گریتن وکو طریقتا قادری و رفاعی و نخشبندی و بدوی و گلک طریقندن لسنور باجار موصل گلک تکیا هبوینو هر ایک به ریکه که ذکر و مدیحه دکرن بله پشتی هاتنا چکدارین داعش تکیا هات نشناف برن و بنیرینا داعش کار تکیا ده شریعت اسلام دا گنه کا مزنه مع دخول داعش لمدينة الموصل پشتی هاتنا داعش بناف باجار موصل زور به تکیا جناف برن و کو تکیا رفاعی کو تکیا کسرکی بو کو به یک جاری هاتی جناف برن او تکیا نقشبندی لتاخی باب جدید او جی به یک جاری هاتی جناف برن او زیده باری گلک جهندی ین پیروز او تشتک نمای جوه منهجی کنه هات بیت جناف برن هذه التكية من أقدم التكايا. أفا مازنتري تكيا الموصل أو تكيا نقشبندية جلك زانا الفيرا درتشو زانستن إسلامية وكا نحو فقه وبلاغة وصوفيزم خواندنا الفيري جلك نفش مازن بونو ياني وكافي حسكرن وليبورين الجموان هبويا الفي هرمي بسلمان وكريستيان بهف راجيان أخوا بردوام دكرن لی پشتی هاتنا داعش 2014 کاری یکی وانکری گوهرینا ناو تکیا نقشبندی بو مزگفتا شیخ محمد عبدالوهاب اف کسا پیشنگ فکر تفکیریه د جهان اسلامی دا اوی پرزگریکن کشتن و تقاندنا مزگفتان د ناو بسلمانان دا پیدا کرینه داعش وی دریول سر فکر وی کسی هاتی آوا کرن بێگومان li serdemê çekdarên Daeş gelek ji mirîd û derwêşên tekiya hatine sêdaredan û hindek hatine zîndankirin. Seyid Hüseyin Bedranî êk ji ewan kesane ku sizayê sêdaredanê bo derçûbû ji layê çekdarên Daeş ve belê ji nîşkekê ve hate azadkirin. هذا السؤال تسألوا في برسياري جوي كسي كو ازدامه گرتن بكه نها او كسين هاتنا كشتن يان لدور عراقينه وهمي كس زانن از بو چه هاتما گرتن جبر كو از كسي كي صوفي بومو مروفكي ساده بوم اگر نا من چه تاوان نبون زیدتری صد تکیایان لسنور باجار موصل هبوینه بری هاتنا چکدارن داعش بله نها و پشتی نمانا چکدارن داعش یک تکیا وکو بری نمایه چه هاتیه صوتن و کاول کرن یان جی هاتیه تالان کرن کاوا عمر دنگ امریکا موصل